تماشاوان هجا بوتانا د مجموعه شش ایواره ج آزادی روجاوای کوردستان آرکی از جوار پیشکش کم او به وینو چیم دست به بوتانا خواه بکن. برکفتا بیراینا 63 سالوگرا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کوردستان سوریا پدکسی پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سوریا نامایک بلافکر داخوینیک بلافکر تیده کارو خباتا همو اندامو کادرین خواه پیروز کرد و پیمان دا وفادار بن لسر پرنسیبین پارتی و ریبازا نتوی اجتماعی هروها پرستنا ارمانجین گلی کرد و مافی نتوی ین روا. پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه پدکسی به هلکفتا بیرانینا 63 سالوگرا دامزراندنا پدکسی وک یکمین پارتیا سیاسی کردی لی سوریه پدکسی داخویانیک بلاف کرو به وی هلکفتی کارو خبات همی اندامو کادرین خواه پیروز کر. ده داخویانیا پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه ده وها هاتیه. ده 14 حزیران ده بیرانینا 63 سالوگرا جدایک بونا پارتیا وکو یکمین ریخستنا سیاسی کردی لی سوریه سال 1957 بناوی پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه کو به دست پیشخری هجمارک روناک بیرون اجتماع پرورین کرد و ده پیش یوان ده دکتر نورالدین زاز و عثمان صبری و هن خباتکارین دن هاته دامزراندن. ده دمک کرد ده بشکی برفره جوالاتین کرد گهاندن خواه کو او یک واته تیبونا وان جو آزادی و ناسنامه نتوی و هولین جبو بدست خستنا مافین وان دریا ویر خستنی ربو و جوی دمیده هتان ها لسرناو ریباز خواما کو جدایبونا پارتی جی وک داخواز و پیوستیا که گل کرد لسوریه بۆ ڕێخستنەکە سیاسی ئەڕمانج و داخوازن گەلی مەی نەتەوی و نیشتیمانی و ڤیانە هەڤبەش دە ئازادیدا ji ئستەمکاریê hat û tekezî li ser hebûna netewî ya resen ku ji vedenga şoreş û raperînên Kurdî li beşên din ji Kurdistanê bû û ji ber wê yekê cemawer bi berfirahî li hawîrdor kom bû û rewşenbîr û karker û xwendekar û cotkar tevlîrefên partî bûn û rejîma Sûrî jî bi hemî kiryar û siyasetên hovana rûbirûbûna partî kir û dîvçûn û hemî şêweyên serkotkirinê li dijî partî bikaranîn û hejmarek damezrîner û serokê partî Dr. Nûreddîn Zaza zindan kirin. Lê wan jî serê xwe neçemandin bi viyaneke bihêz rûbirûbûna wan kiryaran kirin ta ku bûne sembolek ji me re û ji her xebatkarekî Kurd re. Herwiha daxuyaniya pedekesî de hatiye tevlî hemî astengiyan partî li ser rêya xebata xwe ya netewî niştimanî û li ser rêbaza Kurdayetiyê rêbaza Barzaniyê Nimir di xebat û şanazî û canfîdayê de ma û bi piştevaniya cemawerê xwe yê niştimanî û berdewam banga komkirina hêzên Kurdî û yekhelwêzkirin û yekrêziya Kurdî li gor nerîneke xebatgerî hevbeş kir û bejdarbûneke me ya berçav di vî warî de û hemî qonaxên xebatê de ku li ser tevger û doza Kurdî re derbas bûne û rûbirûbûna rewşên cudabûnê de heye. Herî dawî Encûmena Niştîmanî ya Kurdî ku bûye destkeftineke giring ji gelê me re di alî siyasî, diplomatîk û rêxistinî ve herwiha diriya rêbaza wê ya zelal û zane re bi doza gelê Kurd û mafênetewîyê rewa re ku daxwaza prensîbên pêkvejiyana hevbeş li gel pêkhateyên bi hev re dijîn wek Ereb, Siryan, Asûrî, Ermen, Misilman û Mesîhî û Îzîdî û bi vê nerînî hat naskirin û berdewam daxwaza biryardana destûrî bi rasteya hebûna gelê Kurd lê Sûrî û dîtina çareseriyeke demokratîk û dadwerane ji doza xwe ya netewî re û li gor peyman û prensîbên navdewletî wek dozeke niştimanî Sûrî kir. Herwiha kar li gel opozisyona Sûriyê dikin ku daxwaza parastina mafê siyasî ji hemî pêkhateyên Sûriyê re dike û em ê piştevaniya yekbûna wê ji bo gihîştinê ji çareyeke siyasî ji krîza Sûriyê re ji bo welatekî yekgirtî demokrat pir netew bikin. Têde destûr garantiya mafê sereke yê hemî pêkhateyan û vegera aram û nebsorê ji hemî derbederan re bo mal û milkên wan û cihên wan yê resen bi taybet li Efrîn serêkanî û girêspî biparêze. Di dawiya daxuyaniya xwe de Politbîroya Pedekesê got ku di vî warî de em silav û spasiya hemî endam û kadrên partî û bi taybet kadr û xebatkarên pêş wek Hecî Dihamê Mîro, Mamoste Kemal Ehmed Derwîş, Şêx Mûs Yûsif, Mamoste Mihemed Nezîr Mustafa û hemî kadrên ku viyana wan di Kongrê Yekbûnê de di Nîsana 2014 de gihîşte hev dikin û peyman didin gelê xwe yê Kurd li Sûriyê wefadar li ser prensîbên partî û rêbaza netewî niştimanî û parastina armancên gelê Kurd û mafê netewî yê rewa û piştevaniya xebatna gelê Kurd li beşên din yê Kurdistanê û armancên gelê Kurd û mafê netewî yê rewa bimînin. د سالوگرا 63 ده یا دامزرandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya AP Abdurrahman Muhammed Abdullah ku xelkê bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê temenê 80 salî û sala 1958 de tevlî partî bûye. Mam Abdurrahman behsa damizrandin û zehmetî û astengên ku partî tê re derbas dibe dike em ê bi hevdûra lê guhdar bin.
دي بيجي وحيشتادد ما هذا حجدي ما هذا أزبون حزبي وما نابي حزبي ده خدي كاري قمت كر ويشاغي تدي جا بيشتي 4 سال عمان أنا هيك أمجي ما خندو بحزب دمان كاري حزب ويشاغي قال لك يخشبو قال لك خشبو يعني وخدي تعب شي قال لك ما تجيت يعني ها خدي 20 كيلومتر 20 كيلومتر خدي وكيلو تبع مشون جبيني اخوة خدي ما نجي خوشي تعزيد كريم في سبيل مكارم من مشهد يعني انسانك يشغل مستعد بو خبو كشتا يعني خدي نشرب مربون ام 20 كيلومتر مشيان دي شولار في سبيل او نشرب مرب يعني ام ذهات خدي كيش ما بقلت انا حتى انا حوالي ما وال قامشو لهليليه خدي عمود فقري واشكسيني جوي هنجي حتى انا كاهي نابجادن نظام قال لك ام كتن هندري اودادي ام شار اللي اوداك يرون اشتانايا بالشف دهات برشباكي ما لقند برشباكات قريان درنجي شبه كاون شما شار اللي اودرون اشتيني ونشتكن يعني قبول نذكر ام شارونين حزب التعب يشاغي نظام اولا نظامي حتى تاليا نظامي وحتى انا كاجي نظامي رحم ببارتير نكري ما شد ما نكري كاكو نظام سوريا وخدير بكيجي بحساق حزبيه يعني عذابك في عذاب داخل كي ليش ولا حنكات داخل كي يعني خدير بريد دي بيكاب عمدبو صندوق مشاكر بو دبش دبوا بنزينه دي صندوق اهو قاسم پیش دبا بنزینه ده خدا گاوا من دخلتن هندره صندوقی ده نشری خواه خدا وقتی دوست کلیکو پیکابی 20 سانتیمه 30 سانتیمه هنگم حیاسر پشتید بین پیکابی که روكي بيكابا مقرتن والله هي بيكابا مبقولي بن عليه ده والله نشرب تران ويابا والله نشرب مرتنا سودي ما هيج عادي بن يعني كر نكر نبو ابدا مرتنا ومي بيكابا بقولي بن بيكابا بقولي بن ابد بيكابا بقولي بتربشتي إنه كاري من بيكابا بقولابتانا والله عمري ما حبويا حشتي وصالك وازروكي جي نكد ما حزبك غيري بارتي بيبي وجعول دسكاري خدكم وحتى انا كاجي تشتيج متيزك والله دولة خدي وسريوان منادلي ماي بارتي بأب خدمة كرين وأمر حلايا درباس كرين حتى إيلو جهان من دولتي مظلوم أوروبا ودرهان وجامرة خدمة كرني يعني نكارن بنكرني والله بارتي دي شغلين وكار جيت يعني حتى أنا جي وبيشاغي جي وان منادلة كارني قلتي قوين ذكرين يعني تروك برزاني جروجا بأم برزاني نازكن حتى تاريخ إيلو مكيماني الجمالة برزاني نزلتي دولة خدي ومالا برزاني والله سرسري مانا منكارن خبزن بيالي منكارن وكوان كار بكن ونجوانيرا كسكاري وكوان كار بكي يعني كردا كيش زحمت كسكاري بكاري مالا برزاني بكي نهاجی از برای خوب بدم میوانی خواه برز عبدالکریم محمد اندام پولیتبوریا پارتیا دموکرات کردستان سوریه دم باش برز عبدالکریم سپاس جبو بشتر بوناته دست بگیرم دخوازن تجمع بحثاویه که بکی پارتی چاوا هاته دمزاندن آستانگین کول پیشیا وان چبون آلین کوبوان را آلیکار کی بون؟ سرچاوا تبا تماشان سپاس بودش چه میدان ارکی و کارمن دیوی وزوی روژا دیروکی روژا گرنگ کردستان سوری پیروز کم اجبر حقیقت بینم روژا کی دیروکیه روژا کی گرنگ دا تاریخا کردی را وقتاً بیشن چی کسی چوی بدلوانیا خودی رحمه خودی الوابه و یه ساق جیب بومانم بلکی یک مایا و کسی یه مؤسسه پارتی دموکرات کردستانی خدای صحت و قوت بدیوینا و هر کارمند که سرکاری خوشی رئیس اسلاف جیرا جبر او تعبادی تنش بینجی و هفته حتی وقت ایرو چه کسی سا و چه کسی چی بدلوانی خوده اب پارتی دما و با سیاست مدار ما و روشن بیر و مسقفین کردا يعني جو عثمان صبري ونور الدين زازا وحتى تولي تبعي وكسيكو آليكاري وبصماتي أول داعين السر بالآلينا في حزبي
نتیجه ظلم و زورداریا کل سر کرده وخواست کاربن رئیسکی کردی چیکن پارتی کی کردی چیکن کو کاربن و ظلم سر کرده راکن اذا پارتی د وقت کی دا چه بود وقت کی و ظلمت کی مزن هبو وقت کی کو ندخواشن هبونا کرده هبه وقت کی مزن سر کرده بو قد وقت کی بولو کلکی آستانگه دا چه بود زحمت چه بود بله بله برز عبدالکریم در چارچوبه 63 سالانده پارتی چاوا کار و خبات و تکوشین جبو چسباندنا مافه گل کرد لروجاوای کردستان سوریه و پیشخستنا دوزا گل کرد در سوریه ده کریه بله اگر ام الپای دیروکا پارتی بکبن لما پارتی اجدام زاندن حتی وکیلو 14 حزیران 57 ده بله حتی وکیلو امید 2020 دنا دقلك هناك درباس بوا هناك وسياسة مداري وسركرداي كتي زندان رجيمة بعسيدة وكتشلو كاربن في بارتية نفكن وهذه كاية المرحبا دي جبال ناساما كردي وندانا بي جبال مثلا ما في كردا وندانا بي هبونا كردا هبي بكردستان سويدا الشام وحلب وعفرين وحتى تولي ديركي وكوباني وقامشتو مارتي هذه حتى بيجن او مرحله اصطنجيه مرحله ياكو وملط وبارتي قريب ولو وكسر هلدانه كي بكن امكان سر تركيز بكن سر مساله بازار وشاره او بلانه كل سر كردا هاتين دانين بلانه ديساش بعسي شوفيني هاتي كلو كردا تنفكن صفقتي كردي عربي شيكن حقيقه ديسا حركات سياسيه تبعي بس بارتي بحموه ساخه بقوتها اخوة بجماهير اخوة كاريبو ملاط راقري في وقت اذا تديت وقت ناوي مجموع الاحزاب الكرديه شيبو كرد حبونا كاخوشي كرن ناوي كردا كار كرن قناع كيفاش دا هذه ام درباس من جوي قناع کو اثبات وجودا كردي كرد كاربن قوتك والسروي عرضي بري وتنكاري بيجي كرد يعني مساله تعريبا غندادا مساله برياري شوفيني هاتي السلسله ملاط ما نتيجه وحزبك السياسي هبو يعني اف بريارك وغمر عين مناطق ما بريارك وهاتنا وجه منطقي بريارك وخلق بنفوس كرين بريارك وخلق منطقي بار كرين بريارك وجنسيش خلق استاندن يعني امكان بجا مرحله كمرحله ديالك ودازار ودهي يعني دازار ودهي وقت انجمن الاجتماعيه كردي رولا بارتي دويدا قالك قش وبرزبو يعني بارتي از دويدا سكارن بيجم دار استاد بهم بحمواره بهبون حركيرا لب سركرداي ما رولكي مازن سركرداي ما بي اسكسيبنا بكم حمود جهرز واحترامنا بله رولكي مازن هبو دارنا انجمن الاجتماعيه كردي هذه افجي قناعك بو انجمن شيبو جبر مثلا يعني طموحي كردا بجيكي بل ما هو طموحي بارتي كل حاله خبو فيدري طموحي بارتيين كردا حمول بر بروجيكي نتوي كردي شلو يكرز بن يقدرس بن جبال بري او كسي شوفيني او كسي استبدادي وحكم الفي ملاطي تكر بدار وهسن تقريبا في بالي سرخ خفين ام هذه بروجيك مدافع الشيخ بروكي بروجيكي كونو ام شلو بارتي كي مازن تشيكن ام بغير قناغات بازار وشارده يا يكيتيا با احزاب ما سياسي وقت مكاري او غير بجا قناغا طيرتي المهم كرمك بله برز عبدالکریم در چارچوبه 63 سالانده چاوا پارتی کاری بو شعبیت و گل خواه زده بکه نهنیا و یکی چیه؟ دو نقطه یک جی باوریه ما ملاطك السر اخا خويا بله ملاطك دوي بقى ما في خويا ملاطك يعني ما في ويا نتويل كردستان السوري دوي بجيبه والنقطه هري مهم انه ريبازا برزاني دايل تيشافا يعني دو نقطه جرين بون بروجي نتوي وريبازا برزاني جبرت زاني تاثيرا شورش كردستان البهترين دبرا كردستان السوري بو قورتي متى أريكار بون أو شعور قومي الكردستان عراقي رولاوي تأثيراوي الكردستان السوري بو فريبازا برزاني نريبازا كيشفارشة كي ربو أف ريبازا بروجي نتوي كردي بو في رولا خاطرين في هشكو بردوامي السرش شارعي مينه في هشكو ملات خلدونا عودي هبدو في هشكو حاطمك كي مظن چه چجارة هزك البارتي بكذا چجارة نكسك وري سري بارتي ملات الدورة بو أريه اگر هوالي حزبي
تأثيرك وهوبانا لملاط الدولة ما بو الملاط أدبيجم ديسا سباسي جرمج ملاطي كردستان سوريا أو ملاطي وفاداري كيو قريبو بارتي بهيل السلنجوي مانج برشما بشتا بارتي دقتن جبر خدي بروجي نتويبو خدي بيرو باولي بري بازا برزاني بله برز عبدالکریم یعنی جهر کسی و خویایه که کار و خباتا پارتی ده سال هفته ده لهمبر پروژه حزام عربی خویایه و هر وها 2004 ده تجی بحثا بجدربونا پارتی کرد لی ده سال 2011 و جدما که شورش سوریه دست پیکریه پروسه یاجی بجدربونا پارتی رولا و ده پروسه هلوشاندنا رژیم اسد ده چه بو؟ بله تزانه يعني او دفيت هذه تحالف هبو جبهه كرديه هبو هيدي امكتنا د اعلان دمشق تشيبو اعلان دمشق وقتيكو تشيبو او بشار الاسد هذا صار حكم على اساس هامشك حريته بدي او منتديات شيبون منتديات اساسي ما اساسي تبي رامن يعني متخاص بينا الذكر بكم بري ازور 2011 شورشه المالا سهيل الاتاسي بابي سهيل الاتاسي الشامي ام حاضر بون هنجي رحمتي استاذ نزير السكرتير بو دوي وقتي دا معارضه موالاه قومي مخابرات كرد عرب فلاح حمو شركس ارمن حمو حاضر بون او ناوي بيد دا جفات تشيبو جفات المالا مبو او سهيل الاتاسي وجفات دا ما مستاذ نزير رابو بحثا بروجيكي كردي كر وام اداره ذاتيه سياسيه خوازن نعم على هذا وقت تقبلكي بتخينه بشكش على بالويد نام ذهبوا بشتغانيش قوتنا استاذ نزيره طبعا ميراني وخورتي وقوتها الشخصيه وكل بيشا ويقع على حكومات زاني وقتي حاضر هيدي بيشتي وينام سنه ديش لكن وقتي اعلان دمشق بو امكرنا عندنا اعلان دمشق ازيك شويه كنت لجنا اعلان دمشق وهي شامي ازو شيخ امين ما تيدك هارد كرد اعلان دمشق باري اعلان دمشق طبعا اعلان دمشق مطالب وينك في رجيمها بروخيني رجيم راكي بديلكي ديمقراطي تعدي هذا ما وقت بارتي البارتي بوقتي دا ما باوري بفي بروجيها اني املي خو بدل ملي عربه ام كاربن هيدي بري سوريا بدل سوريا كديمقراطي اتحادي فدرالي لما شورش دستيكت و 2011 طازي اداري 2000 كي درعا واز ايش وازار وتعدال سرواتشي وهيدي الباجار دي ام بارتي هندوري ويش ورشي دا د آلية تنسيقيات هذا وشد آلية وي وقتي دا لجنة تشيبو لجنة تنسيق يا شورشي از عضو وي لجنة داش قبل حزب هنجي دكتور حكيم سكرتير حزبه ما ملي خدا ملي قيادة شورشي ما تيدا كارو خباتكي بوصادر باش طيب نهاد فيدا ميدا اگر ام بحثا دما نهابكن برز عبدالكريم چه استانگی تینا پیشیا پارتی؟ بله استانگی پیشیا پارتی از ند بجون پیشیا پارتی ایرو مجلس وطنی کردی هيا پروژه مینتوی هيا تزانه تأثیر اجوار السماء لما بپروژه نتوی کردی نترك رازينا ونا عراق رازيه ونا ايران رازيه ونا دولة اقليميه حمول سرنا ام يكشف تاثيرات كل سر بروجي مينتويه وبروجي انجمن الاجتماعيه كردي اليوم شريك نيرو ائتلاف هذا ام شريكه وانا لجنه هي العليا المفاوضات هذا ام شريكه وانا الدستور السوري ده ام كانوا هندوري فالي جانا ام حاضر لتشتا وزحمتيتين في شامه تاثير مخابرات اقليميه للسر بروجي مينتوي ناخذ جبل او رحميه الكردستان العراقي شيبوي اب دولة تبت خوازن بطافين بله جبل هاجر امتدادا ويشي بكردستان سوري جيها ما فكي ولو يعني كذا كذي بيكت او جراوي هدي بيشراسي وشاري جنهاد خوازن بأنظمة اقليمي طبعا النظام السوري كبير لكن المخابرات وينا بحمو قوتها خواهيت خوازي تاثير لسر مشروع ما كردين توي بك لادلزم بآلي كاريا لا مخلصينا جهود كوادر انجمن المشمالي كجهود جميع كوادر حركة كردي اجتماعي لسر عرضه بصبرها وتحملها ادويجم اما هيدي بگن قناها كي يقوى امكاري راحت يجم لطيف ولا شيء بله پلان پیشاروجی لپیشیا پارتی درباره دوزاگل کرد لسوریه چنه هونی چاوا پلان و ام بیجن د جبو چسپاندن ما فگل کرد
د دستور سوریه ده جبو چسباندن مافی گل کرد ین چاندی و سیاسی ونی چاوا کار بکن پلان و چنه؟ بله طبعا ما بحثا شورشي كرو بشتي شورشي وبشتي باقا صلاة إيرو السروي عردي أو بارتي أمريكا ربن شو بكرش بلاطي خورا وشي كاري بكن بله هيزين مظن السروي عردي هنا أمريكا يا روسيا يا بنونرتيا يعني مكاتبه تشوشك فرنسي ألماني بريطاني جي حازن سروي عردي أمريكا وكاربن دوستانيا ذا كسي خدي رول السروي عردي أبيكو كارم يعني وجه السوري بقهار حالة استبدادي حالة عنصري بكن حالة ديمقراطي أموانا تبدأ أريكان مبارا لبسجريكا مظن أف نيكريزيا كردية مالا كردية يعني مالا كردي نيكريزيا مالا كردي جم من أبيجم بسجريكا كهري مظنا طبعا ما بينكادي مقو إنه تأثير مخابرات إقليمية تبعي سوري بشكل عام لسربة حركات سياسية وبروجي نتوي وتأثيرها أف جدابونا دنا مالا كردي دانا يكرز يا مالا كردي جبر أمريكان بيجن هذا كرد ما يكبن ونكا تشكيش خرب تشسبين روس بيجن تف بيجن فرنسا بريطانيا أد بيجن إيرو درمانة فيق ضعيفونا ما قالك أمجي خدي بلان بين أمجي خدي استراتيجيكا ما هذا بأريكاريا غا دولتين مظن أم كاربن مالا كردي بكن يك مالا كردي بكن يك دما أم كاربن قابا كي يقولوا بافيجن أذي راستي وقت بيجي ردا ذا كسي شوفيني بي ردا كسي عنصري بي أم كسي كو إيرو همزات كونتكن أم كسي نخير خوازي قضيا كردينا بيجن قوتا كردا وقوتا مالا كردو أشور بي قوتا كردا يكريزيا وقوتا اشتر بيجم سريانو وتركمان به قوتا كردا وقوتا عربي دغري به اف يكريزيا مالامات في شيء به بشي شيء وي به ام شيء كان جبر اف اخوازكي امريكي بريطاني فرنسيا في امكان فينا بكن اف يك شفاي يكون هذا كلام كري تشلو ام سربس كلام لاب نجم ايرو اخلاقيا درجه كيش ما بارتي ديمقراطي كرسايتي خصن جماهير ايرو جماهير مازن ايرو البشتا بارتيا رزا مازن هيزا مازن ايرو البشتا بارتيا خلق بشتا ما چه به پارتی بچعبکی بچوک خمیزینه وقت حزبکی بچوک مرزقتش حموایا پارتی به خمیزینه وقت قائد لسروي عرضه وچلو كاربه ذي خلك بك دوس باحزابه خو بحركه خو بمناطق خو ببي بيشيفان بيشنجل بيشافي عالمي حتى كاربه ما في واجر سركه فرسان سويدا بله امجي بهفينا كو بروسيا تا بحث كري بروسيا يكرزيان افمالا كردي بسركه گلکس پاس جبو میوان من برز عبدالکریم محمد اندام پولیت بوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گلکس پاس جبو بیشتر بوناته گرک روسی ج باجار قامشلو روجاوای کردستان برف تل بیدر و بریکت و هزن امریکی جی ریل پیشیا وان گرتن جدن خوجهی دو ج باجار قامشلو اشکره کرن کوهزن روسی گرک ج باجار قامشلو برف تل تمره تا نزدیک تل بیدر انجام دان لدمار بندا تل بیدر در باز کرن کو تن 200 متر دناو براوان و بنگاه امریکی لتل بیدر در مایه هزن امریکی ین لسریا انفور لوی دوره به 4 اتومبیلین لشکری او گرا روسی دوری تل بیدر کرن لحطان هاجی گرجی تو دناو برا هر دو آلیان ده هنجی بردوامه بصدام داکتنا لیره سوری و بلندبونا نرخ دلار امریکی روشا آبوری لروجاوای کردستان پر خراب بویه ولاتین لسردهات روجانا دجین نها در روشکا پر زحمت را در بازدبن هرواهن خودان دوکانان جی درگه دوکانین خواه گرتن داکو بهتر راستی زرار و دردانه نین. افدمک روشا آبوری بسدما بلندبونا نرخ دلار امریکی و داکتنا بهزیا لیره سوری لروجاوای کردستانی روش پر خراب کریه و همو رنگین جیانا ولاتیان تک چونه و جیان دگلک واران ده جیهاتی راوستاندن. نوچکانی ریباس جروشاوای کردستانی دیار کر که ولاتین باجارین کردی ایدی نما باوری آوان بلیره سوری و بلندبونا نرخیوی ده که هر کسی که پرین سوری بوان رهبه دچن به دراوین بیانی را آنگو به عمله اجنبی دگوهرن. هر لگوری نوچکانی ریباس دای خویانین تاوی که نرخی لیره سوری ده بلندبونی و داکتنی ده
دما کو نرخê lêreyê bilind jî dibe, nirxê kerest û kelopelan weke xwe dimîne û nirxê kelopelan ji dukanekî bo dukanekî firq heye. Her wiha nûçegihanê me got ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê tenê giringiyê didin kerestên pir pêwîst be û yên ku debara wan ya rojana pêwere kirin. Her divî derbarî de jî bi sedema daketina nirxê lêreya Sûrî û destnîşankirina nerxan tenê bi dolar kar bi giştî hatiye rawestandin û bi taybet de tevgera avakirina xaniyan û projeyên avakirinê ji ber buhabûna mewadan wekû çîmento hesin ku ev yek jî dihêle kar raweste û ew kesên karkeriyên ku debara jiyana wan ya rojana lê ser karê wan e rewşa wan pir têkçû ye û zehmetiyê di dawînkirina qûtê jiyana xwe ya rojana de dibînin. Her divî derbarî de ji beriya niha jî nûçegihanê rêbaz ragihand ku gelek dukan û nanxane ji aliyê xudanê nû ve hatine girtin, ew jî da ku zerarê zêdetir nebînin. Her wiha ji ber buhabûna mewadan û kerest û kelopelan. Nûçe û gefên rêveberiya Amerîka derbarî sepandina sizayên aborî bi taybet yasaya Sîzer lê ser rejima Sûriyê roleka pir mezin di xirabûn û têkçûna rewşa aborî li Rojavayê Kurdistanê de lîstiye û bandorekî pir mezin lê ser jiyana welatiyan kiriye ku ji ber vê yekê welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji tirsa buhabûna zêde di nirxê kelopelan û kerestên xwarinê de mewadan dikirin û li mal kom dikin. دیاردەیە şewtandina dexlûdanên cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Yaharî dawî jî agir bi zeviyên çandiniyê yên li gundewarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ket. Nûçegihanê me ji bajarê Hesekê ragihand ku di heyama her du rojên borî de agir bi dexlûdanên cotkarên Kurd yên li Colbistan, Hemêsêgir, Qaraqoy li gundewarê bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ketiye û di encama wî agirî de bêhtir ji 3225 dunim hatine şewtandin. Li gorî nûçegihanê me daya xuya kirin ku berdewamiya şewtandina zeviyên çandiniyê ji destpêka werzê Çinînê û ta niha li bajarê Hesekê û gundewarê wê zêdetir 25,000 dunim hatiye şewtandin û ziyan bi cotkarên Kurd û Ereb gehiştiye. Ji derê Xwecehî ji bajarokê Ên Îsa belav kirin ku artêşa Tirkiye û grûpên çekdarên bi ser ve gundê Dibis li Rojavayê navçeya Ên Îsa tûbaran kirin. Her di vê derbarê de duh jî belav kirin ku artêşa Tirkiye û grûpên bi ser ve xaleka rejima Sûriyê li gundê Qezalî li gundewarê Rojavayê Girê Spî tûbaran kirin. Di encamê de çekdareka rejima Sûriyê hatibû kuştin û yekê din jî birîndar bûbû. بۆ جارەیەکێ هێزن رووسی گەیشتن خاڵات ناوبەرە دەڤەرên dibin kontrola Tirkiye û deverên Qesedê de li gundewarê Serê Kaniyê. Jêden Xwecehî ji bajarê Serê Kaniyê eşkere kirin ku duh roja şemî otomobîlên leşkerî yên Rûsî gehiştin devera El Esedî ya ku dikeve rojalatê gundewarê bajarê Serê Kaniyê ku ew jî dawîn xalat navbera deverên dibin destê Tirkiye û grûpên bi ser ve ye û deverên Qesedê de ye. Li gorî heman jêderan ku sedema gera Rûsî ew bû ku deverê ji mayînên çandî ji şûnmayên şer vala bikin û paqij bikin bi armanca avakirina xaleka leşkerî li wê deverê. Ji dema gerên Rûsî Tirkî hevbeş li wê deverê têne encamdan ev e cara yekemîn e ku Rûsya derbasî wê deverê dibe.
بله تماشاوان جان هاجی از برای خوب بدم لجم نوچگان ما دار عبدو داکو ام وان مجاران لگل گن کشبکن مجارن آواکرنا بنگه کاروسی لدور الاسدیه هر وها مجارا شوطاندنا دخل دان زوین کرد و عرب و مجارا لفو تفگرا بازاران لباجار حسکه دست بکه دا دارا دنباش از ج آواکرنا خالک للاسدیه دور الاسدیه دست بکم چه آگاهی و زانیارین بهتر لجموهنا شخوا يعني اف ارمانجا روسيا زوده يجو يعني دبرك لشكري شخوا رچيك تايبت شخوا گندي معشبه المساله دبو گود الورچيك بريوي شخوا الزرقاني جي اوجي المساله دبو گول زرقاني تشيك يعني افجي روسيا يعني تقاضي جيكي الويدري كنترول بك وكيدن يعني مسألة تكلية الروسا والتركا يعني كاركي واني هفبش هي يعني إيرو مثلا ام بيجن الكتريك الويدري خراب به كارمندي اي ريجيما سوريا يعني الروس واندقين ويدري او الكتريكا قول خرابه تفقو اف دورايا تكفي بندستي جروبين تشكدارين بسر تركيا جبر بيها يعني تركيا روسيا دخازه يعني نافندك خوي لشكري تشيكي اجا يعني بلكي الاسديه يعني بلكي الجيكي دب او يعني كان هذا دست افكرني نكريا دارا نا دست بأواكرني نكرية يعني السر جيكي جو آبابك يعني حتى عنها يعني نشان نكري شخوا مقوت يعني زرقاني مسألة دبو قول وآباك وقندي عشبة وأسدية جي أنا هري داوي قول الور آبا بك يعني أما بيجن آباكرنا تمامي هنا دست بي نكريه بس يعني هولداني وي هني جو آغا بك الشيخو يعني القصد الويدري وي بمنا يا نا يعني دمكو روسيا الويدري بنجاكا خو آفا بك او بتني تشتكي زيادة الويدري يان هزن قصده ويج ويدري دركبن نا انا جه جو نافندك روسي تشي ببي نيزي سريكانيه بهلبك بقصدي الويدري تنبي يعني اف جي هاني افي قولي تشيكي امدكارين بيجن خطة فاصلة نافبرا قصدي ونافبرا جروبين بسر تركيا بله دارا اگر بحثا مجارك دنبكن مجارين شوطاندنا زفين الحسكي او يعني تشاوا جدوه زيان چنه زيان جاني هبون قالوا او زفين كو هاتنا شوطاندن لكدري بون زيان چندن چند هزار جانجي چند دونم هاتنا شوطاندن يعني حتى انها ايرو الزرقاني هات شوطاندن براستي او اج شواتا تشيبو دسبيكل ال قندي الربيعات بسر زرقاني في يعني باشوري في كيلومتر كي او راسي ويدري يعني تشنيه ام بيجن وقت بريزيه شونا دراسيه اقرب وركتي بيشتي وي اجابه يعني با اجبروا باشور ده هل يعني اقر برو با كرد شو بهترين اقر برو جهه قد بندسته تركاده شو او دفرايا براستي يعني جهه قو اقر ليكت او جهه اقر ليكت خطا فاصله نابرا ام دكارين بيجن بهتر خطا فاصله ورتا قصديده وجروبين تشكدار ين بسر تركيا وكيدن اذكار بيجم يعني بقشتي قش بريزبو جهه قو نزيكي تركابو اي قو بندستيوانده يك حبنا هي جنم هبو قياش تويدري يعني وكيدن او اگر كوج جهلا تركاجي هاتن جهه خوا فمراندن يعني حتى دمكي باش اگر بلكي 3 ساعات جي اگر بردوام كر دارا تبي يعني هاتيه تشنين تعمجا بيكر كو او زفي حمو هاتنا تشنين بتاني هن زفي نهاتنا تشنين وغنم دوان زفيان ده هيا
سدمن وخستنا وان اگران چنه کیجان عالی لپاش وخستنا وی اگریه يعني قبق د منطقي ايجو خطا فاصل شيد بن خطا فاصل شيد بالنابرة جروب ان شكدار يعني بلكي يعني اج هري نزيك اف جروبانا شيد كن جو احتمالا بن بهبن بوي اجري بن بتقن افجد مساليد هي وكي دنجي جروب ان شكدار او جي يكجارنا بسبب وكي كاركي ديجيتي فان كارا دكن ام ببیشتن یعنی آگرش خبری چه بویه یعنی به حمدی چه بویه براستی اوایا گلکی کم شیخو بله یعنی بهترین بدستا از کار بیشم چه بویه بله دار اگر بحثا روشا دلار و لفو تفگرا بازاران بکن یعنی بریا چند روزان گیشته نزدیک 4000 لهاجی در دورا 2000 تشتکیه چما نرخ کلو پلان دماکو دلار داد که و نرخ کلو پلان وکو خوا دمینه سدامن و کچینه بازرگان چید بیجن خلق چید بیجن يعني راست وقت خود ميني ياج امكارين بيجن يعني ايرو بري وقت تقول نزيكي 4000 ايرو يعني امكارين بيجن دولار كرين فروتن 10005 كرين 10105 يعني جلكي دا كتبولوجي هنا بهاي او يعني داكتي ارزان بوي ارزان دونا كيم براستي يعني برسكريك او جو صراف تي قرتن يعني لو انا حتى ساعات شاشو بي صراف بي قرتن السعر دولاري جاذبين التقديري يعني يكي تشتكي الباوي هب هيك الاف هب دولار بقدرين ودولار سعره وين نظامي وين بحالي خين برسكريك افا وكيد روجا اني روجا اني صرفتنا صرفا دولار تني يعني صراف كرين فروتن تني البر تشاوات كن شي كاسي جو حر تشتي خو بفروشي الجور تقدير اخوي كسايتي دفروشي ويعني تبي جو دولار هاتبو 1000 و 1000 و سيدي بس روجا اني خلكيت قدر عندن 10500 بس جريك اف يعني تشاوا الجور خد قدري وكيد تموين جي تني يعني برسجريك افن يعني ترى قابة تنه يقول سركرين وفروتن شيخو دارا عبدو نچگان ماج باجر حسكي گالکس باج بو باشتر بوناته چقدر رژیم سوریه هجمارک جه دوران لگوندوار ادلب و حمایت و باران کرن روانگاه سوریه یا مافی مروان راگاند کو چقدر رژیم سوریه هر یک جه دوران الفطيره كان كفن صفرة صفوهن الرويحه بينين الحلوبه فليفل البارة العنكاوي لگوندوار باشور ادلب و باکو روژاوای حمایت و باران کرن بیکو زیان درباره زیان جانی ورنه دیار کرن تو باران کرنا چقدر رژیم سوریه ددمکی ده تی کو رکفتنا آگر بست هاتیه امضا کرن لی چقدر رژیم سوریه ده بن پیکرنان درباره و رکفتنه ده بردوامن لباجار سویدا خوبشاندان لدیجی رژیم سوریه بردوامن داخوازن خوا این روخاندن و هلوشاندن رژیم سوریه نو کرن و سلوگان شورش جوار کدن هاتن بلند کرن لسويدا ريجيم هات روخاندن اف سلوغانين خوبشاندانن باجار سويدا لديجي ريجيما سورينا روانگاه سوریا مافین مروان راگهان که خوبشاندان نو لدیجی رژیم سوریه لباجار سویدا هاتن انجام دان و داخوازا روخاندنا رژیم سوریه کرن و بدهان جوالاتیان لساحه السیر لباجار سویدا دوی خوبشاندان ده پشدار بون هروها بانک لپارزگهین دنجی کرن که خوبشاندانان لدیجی رژیم سوریه انجام بدن روانگاه سوریا مافین مروان تکزیه لسروه کیجی کر که خوبشاندان ین کل باجار سویدا تین انجام دان ناین راوستاندن که دسفک خوبشاندانان جبر روشاوان یا عبوری بو لنها داخوازا روخاندنا رژیم سوریه جی دکن هروها روانگاه نافبوری آماجه بوی کیجی کر که بری 4 روزان بدهان ولاتین جبل العرب خوبشاندان لساحه الفخار لباجار سویدا لدیجی رژیم سوریه انجام دان
بريدو روجانجي الهريك جي بارزگهن دير الزوري ادلب و درعي خو پیشاندان لديجي ريجيما السوري هاتن انجام دان و داخوازا روخاندنا ريجيما السوري كرن. بله تماشاوان هجاب وی آوه هم گشتن تاویا بلتن اخوا هر شادو بختوار